Dr. Usube Paka say nyame yi che ne say onko 16 regions na onko sisa ha nwia akasama MPP ba bonti beka say nyame ka nyina efeva baomia simple titia because all can obuba obokufodin also okufodin ne runabout obo ekufado din o say ekufado de ne den 9 months ipaibo etiyesie no also no sheke mu ebi MPP bako bia na ye ruo mu na nyame ayi a che ne say also no na we pie etinenne no ruo ye ruo mu nyina ajai etiyesie no yakopon so ko 16 regions anya na baby esi ade wo no ko sa ha nwia eti okasama MPP straight forward ba sama walking me tie ma se me bom se me see ai ba na dance ya ohi ma me see tie me kama se me o ma se me bo me see nkwa no hwe school a ye ma mo school minimum awofu a mo ko bokotua 30 million right free education yawo to the 16 to the 12 eba no ni se kamo no enkyere aso di fokasa enkyere aso di fokasa se domahama etekunwa so aso mapanyin na so pese kufa do ba se ni o tekunwa so no obesi ni kwasea esi ni within so okasa obi ono ku atames na ni moja won sa no a wesi ni within eti ke kasa obi neutral me se me neutral me kama MPP me kama NDC eti ultimate di matem what I say when I find the genuine prophecy no eti say uba want to say yesi kwa sa nwia eni de enyakopon wunu nyankopon ena edim nkomo ena wonu ni kwa yakopon fa so de enu kasa fai but ade be so otiase ne say December 7 you better ba na wie no MPP ebelu supporto so ono owo super pa enim say MPP papa dia eno okache ba o say tax na egu ne maso no oyifi so ansa na Ghana fofa ekunya ne ma no eto man na yeti mu no sa won tie rade ni yi a member kan favor o party kan neutral ma oman no ko oman ni suffer the country is suffering awa de tomu Ghana yetimi yi ni ama awata maport 2024 yi election year a Ghana ha ebekwa akoto aba ye ni abre den amanofo ntitiru airborne to a kire oma omani so ade hunu ene ne omo ba bonten ebeka cha manfo so we ene ne ba ye beye entimo nhwe na mo nto aba no emfa maye na se ne nyina so enim se Ghana ha edru abato afisa na eya na adifo ne bebre na enkomhye asori ye pa nipa ba ko a yenim ne ye pa ewo abato ho komhye de yesam prophet Usube ho a enye ye de kyerese papa yi enkomhye bebre ena nyame nam ne so ede aba bonten efa Ghana abato ho adodo na so na oka eya na ebam na ye papa Usube eba bonten emre bi beka ase wo hu se osono a eye MPP amonyeko ekraboa no eye osono no ye de na hyeke agima osono ne pre se obepie na so ontimi mpi eno ema ne be trend ye pa mamanfo eka ase ne se ne ekoi dan se papa be so kire se afi MPP fo na ebelusu ana eno aso ha papa samba bonten beka ase afi de osono no atimi apie ene ese papa ma oyu nye oyu na ude bi nya ude bi osono da kejim osono na pie ene sen abusua anso ha ye papa Usube san ba biem be kan say afi direction a eba ye kire se onko 16 regions na Ghana ni nyina na onko ankosa ho anua na ode aba be ye sumsum ade ede ma nipa obeba betena akonya no se mampeni na eno ena sansemi ebeto odwa no ehwehwe bebre aso na questions bebre aba ho ne ebinu ebisa ne se amampeni siem anasa amampeni yie no eya sofo adwuma anasa eyetimamufo na ne bekwa akoto aba akire nipa obedi wo so tua ka me ho na ye ma ye papa prophet 99 akwa aba papa mpache mo akwa aba mama just want to say nyame adongo papa na also papa say ensemi woti senya asofo ne ba bonten ebe kire direction nyame no so de ama ene ne ebi mo ka bi mo konhwe mo hye na ase contradiction ne bebre eya na say na ade nsem ne sifa Amenda wasi ewo too much GH so platform kase we so
na me fa nchia mo di hema yewra tonfo satemawra na me chia the COP retire Kofi Boakye be obia oluma me chia na me chia ahwefo nyina chia both two party NDC MPP CPP obia Ghana de shebia me chia na asem na wo kan no and the question of beside me no e ka say the culture say ni mo a ka edifo na ka epa ohene and I say leadership nyami che the difo David no nyina Solomon no nyina nyame pa mo tuma ana ye pa mo ye di mo hadanse asa no be di ade ba ye di ba hunemu enemre ye suna edifo na wo oman no mo oma penya konwia e ya henie forget about otumfo no ma henie konwia yi oma penya konwia e ya henie because we no rule the whole country the whole Ghana to we your henie we this year but edifo na wo man no mo most of them no omo party a oma kasa ye den omo wom it is a obo party or woman no kasa okasa e dey favor the party what am I say ni kom she bia bakasi nyamisi bia na e the party no don't or come on the party or ye campaign man the party na me obusa me nante na me gina ho ya me a neutral person say be me betu Lawrence but I no tell say me MPP and me NDC ni me neutral person because my battle no enjira fako nyame ni Ukraine 2004 muto Abama Kufo muto Abama Atames 2012 Mahama 2020 Akufo Addo it is sa ipanyefo am be san like be sin ko nyina no obi anyamesa no vote it be a neutral person and me come she bia a neutral me come she bia a neutral station be because bia no me come she kase am share Rainbow Radio and too much on my channel. But me come she bia no neutral. Me kama NDC, me kama MPP. Me di atem. But me nia ba me ka asem kire. Say ye papa Osubempa na say me senior Osubempa. Dr. Osubempa ka say. Nyame yi che say onko 16 regions. Na onko sisa ho anwia. Akasama MPP. Ba bonti beka say nyame ka nyina efeva baomia e simple titia because all can obuba obokufodin also okofodin ne run about obo ekofodin o say ekofodin ne den 9 months ipaibo etiyesie no also no shekeji mu e bi MPP beko bia na yawuro mu e na nyame ayi a che ne say also no na we pie etinenne no roye home nyina ajai etiyesie no Yankopon so kwotisa 16 regions anwia na baby esi ade wo no kosa ha anwia it okasama MPP straightforward what the reason say normally all can say bia nia all tie wo no me ana me nhwe wo tie me ohime tie me me nhwe wo party na wo no hwe o man na wo tie no se wo party no eso go ano a o memesi no omo tie Oyima se party na eso go ano a o memesi no woman omo tie sister na ekoso man airtime Ghana is a business country money at the tom mine baby at the tom yenya at the tom baby at the tom no yenya ahoɔden ni fi bia no esizi what am I saying and now go to my pot empty obi anka ne ma wo obi is omo ne ma fa Cote d'Ivoire ba adeti na yen to my pot sebio Mahama no se Mahama no ne ma bi oye ne se entwe yetu abana tie Mahama ya je nkwa na ejiniti no odi ekodu hifa that's the question aje nkwa kofado no odi ekodu hifa okay so aje nkwa ne ekofado yes okay aje nkwa free education dey bay can't believe say you can leave school a ye mom school wo oba time no school abaso oba ne ko no ko tu abare bo a me see o enye so be see
papa asem a wokin me tie ma se me bom se me see ai ba na dance ya ohi ma me see tie me kama se me o se ma se me bo me see nkwa no hwe school a ye ma mu school minimum awofu a mo koboko tua 30 million right free education ya o no obata no school person de ba ne ko no ko tua sa ska ne dia obanya kwanya wo sa school e ma ne ba na ko papa mpacho me ba wo se baby your person ne ba ne ko yes e free education ye ntua sika enti ebia na ba time ne person be ba ko school na computer no man school B nipa so de ene esemi person chincha ba ne ko school dia metua sika no ama me ba na nya enya sa na ti o just when we nya school crack akwa na nya school pass one nya school oh okay na report be computer na man school okay ba pass ba computer no mo kwae no school otusu nyina mo kwa ni ndini ho ese computer na man school ba ma awofo no obata no ekotua sika e ma school na person ne ba ne kodi a obanye mo kwa yakọ ese si school bi ayema what ma say eti sister mesre Dr. Usman passe na se oba bonti be kasa e oso mo bia ko ne tokwa ma ne biom but se o kana asema ene die mo chopa ene die mo chopa oyi ne nim ne hu se ni se mo ka o kama baomia o kama mahama odazie na o man ne hu se aso difo no unsuro na wo ka ogira bia ni because 2016 2012 eba no ni se kamu no enkyere aso difo kasa enkyere aso difo kasa se doma ama etekunwa so aso mapanyin na so pese ku fado ba de wanya kopo sin e na modu ba se ni otekunwa so no obesi ni kwasea esini within so ka so bi ono ku atames na ni moja won sa no a but we clear esini within the way asatetwi kwasea so emodu so so bi kwasea se ono ku atames moja won sa no a what is so ye within it's saying the same way nyina enkyere the word nyamisi e ari adwun ye funchen nia ye nua no mo benya e wo man no mo e ma ye adwun ye fun na me kase me kyerɛ what's me kase be kyerɛ me neutral person I think obi a woti me ni bia asama me kanya ntro to the 20 ye beto Ghana ha me German channel e kan say election e be court and this for be lose so much test the court nsa ko ka o Remo radio ni nyina e date wo ho me ka say beto aba na wie no and this benya more sitting parliament but enye presidential seat no na say ko for the obama in the seat but ekonya na aye parliament in there e ko for the kai who say more sitting back on NDC itekonya e match ni no ye ka so di obi odi for we for the commission and that's me try to e get up news and online we almost delete and ni so then NDC will win majority seat but presidency NDC will win majority seat but not presidency. Thank you. And then the one Perfect. It's the date ben. Friday 10th of July 2020 it's all the story ni nyina wa ha ma sorry din ni bibia wa ho wo kan a o se de wo de bobo so ha meeting the general overseer of Yahweh Yehovah prayer ministry Prophet Benjamin say has prophesied that for the first time in Ghana history boss wo wa asa emi sisa da e wo Ghana say obi baba ka say e beto aba wi e kunya ba chemi no because bia ni me say ni okọ no oni ni APC na ekọ ba o me ba nyina no asofo Ghana nyina me na me ba be ka Yakobo nche me say no bia ni me say Akufo Addo ekọ ba ala cash e na yeba disadia nyame yi nche me say no ala cash ba nyina no ontimi na ba o me ba yiniti o ba wuni ala cash eni me yi ma wa hu what I say enti no sometimes e ka so be odifo a odifo wasem na obeka no e se o ka asem esi asem so se na be ya nipa entimi eden edidi watem won
ba o mi de me ya che wa ha asa me tap phone na me ba okay ye ka ba o mi issue ni wi a we Ghana news see dem Ghana see dem we Ghana Remo radio Alan as 2024 candidates will keep NPP in opposition for 16 years. Yes. Oba see her kind. The second condition he revealed is for Dr. Bawumia to select former chairman for the Pentecost Church Ghana. Prophet Tupokunina. As a running mate. Oh, okay. It is a case of neutral. Maybe me neutral. Become NPP, become NDC. Okay. It won't be the matter. What I say? When I find the genuine prophecy, no, it is a. What is say? Yes, it was Hamia, and in the Yakupon, who knew Yakupon, and a dim Uncomo, and I wouldn't be quite a faster day, and look as a fine. But I never saw Otias and say, December 7, you better by name, MPP, able super tall. So, or no, also be a pa, and him say, MPP Papa dear, and not about me, I say, tax na gunya masono, or if you so answer. Nagana for a Kunyanamano. Massamano. Prophet, almost all Cassano also utum rechesi. Echen come she be almost washe, apem. Utre said Ghana a batono a year, a sitting on your penny de Twaban, and yet come she on the penny de Twaban. And don't say, therefore be Baba on Tim. Because yet a come share, it's what I said. Yami bits me yatre for be Nipa when I'm person of president. Yes, sir. Nyame bet ma yachre nyame enyes nyame yichre mani be oka Amos 3:7 Bible say ansa na Nyankopon beka ne tim asema chire obi ejo bia keke wo enye dai sumo oyiche ne D4 to D4 ye genuine na so be rade no o te rade ne so D4 no nye selfish na Nyankopon nye brofo pese meka brofo ne ma e ba meka chire yes man what does it say o ka se Nyankopon si a ese o kan wasem se ne be ya enipa na eti o no be hu se da bi nyame ni pe ken eto aso ya Moses tamara de point ni se oko Israel for kwa aso no Moses e we no hu se da bi se wa ko gina Pharaoh ni pa de be di ma no ba edem se Yakob aso ma no ti no Moses ba hu na mu wie no Yakob sa e fre no bi o hu hu e mo sa tirade ni Yakob se hwe Moses me na me suma me si ko Pharaoh chen dano ho wa puma na down no down fa ye puma fa ko Pharaoh ni oye rofa fa tu fom mama wodi kunim e woni so e tinya ko na ne make tikiti bi suma Moses say den e di kunim e mo no yizo fi o ha mo e de o mo ko e to man na ye ti mo no sa won ti rade ni ya men be kan favor o party kan no tra ma o man no ko o man ni sofa. The country is suffering. Ewa de tomu. Ghana yetimi yi niama ewa tema port. Wo me be aminim no do market. Me amini pa madam for bi. Amba odu do market ka bisa say why the fe no e ko fa do mami. Oya chimney. Oya strong MPP ni. O si na nwa last year anwa ko for galobi yellow one bio. Mako 500 pieces. O si ko to Togo a. Aban we am emre so. Otono 400 Ghana cedis o Ghana cedis 4 million o di fura afra boda honoma o ya duty ba ko bia 2 million o be ton sen no si mahama tam no sa ku fa gala 1 gallon no 1 Ghana ba ko bia ye ni duty a 12 cedis 10 Ghana 2 cedi but ene no otono Togo 4 million no sa ba ye duty no 2 million it is scanner me body no o si yes na ngwa 500 pieces e wa afra border last year ya o mo wie no areji oko na trailers yo elodo anwa ne ko o bone pako ne ka Prophet therefore bin so about tin abeka se Ghana NDC for eyo madwene se Ghana for be hwe asetene mu a aye den no so e de aso abana momunti omo beda mo nya adwuma bia e NDC for no e da da wo ena yesu ye Christopher in Bible aka say emre ni bekwa wie ya emre mu oden beba enu nti enye emre na wie ya e kontina emre mu oden aba no na enye se e ya aban no otisi nti na wa ma oman ni mu aye den
Mame ka se be chiro ha. Eya na obi ka na ase no de wan say ewiase nyina ya din ti se ga na ya din ba bia ya din sa ne pa ko no wajim onum nyasa oya sofo na o say ewiase nyina ya din na de compare Ghana wa dwe no diesel ginim wajim onum nyasa straight forward ma ye ne pa ko no the reason say make us say Bible trust him in the Bible ni Nyankopon japade ni hihye nyina wo Bible mu yenhwe Nyankopon the real boss na sase any achede of the church my Ghana na ye panyifo a ye dwomudi se wo bedi ade a o man be tuma pafra na ye de o moye o man fa Rollins kwa yeso onye kwa no na Rollins ni mresu na isu a etren na emoti nyan clear isu bi no a etren a ya se no na ye hwe kufo bai so you the same thing na ye hwe atames meso na ye hwe mahama mreso na ye hwe enemre ye hwe se na isu tie nyame abode na wo sofo o kaje me se ewiase nyina edi etomanga na edi na ye cry bro tie na ye tie tu abama kufo ado enimie one ye cry ni ma bia ye kase ye di we dum efi abonti ba oman no eti na ye tu tie mahama se na do ba ebe yi ye cry bro fi Ukraine ye cry beans soya beans fi Ukraine ye cry ngo kokoi ngo a ye nu abe kokoi ye cry ngo zumi efi Malaysia ye cry toast efi Burkina na ya sa ase yakopode ma enya ana so question enya ana na ye koko a ye dwa wa hanom no ye twere nyina egu na ye tu gold wom na ye koko no kakra ye nya no na ye dia fa so we akoko divo akoto ko say sefa no emu odu che cities it is so for be begina ho na okotu ka cho say ewiase nyina ye di ka ye say se we jimi pa onum nyansa asabi nyanya bi asem makan wi abusia we a prophet 99 ene ne twinkomo no prophet kire say abatwo no se wo ye sofo na wo ba be hyenkomo a hyenkom no se ne nyame aka no na emom enhwe be bia woto abakọ na hyenkom no emfa nko e basa ne de a na sofo wa bie kwan so so obi a emra bonten emeka na adwen emfa nkyere no ti ye beka papa ho nya kwa kwadi papa ne final words a owo edman e wa abatwo afimi tika ho ne san ko papa ho papa ene kra no wonu asem etwa to kra America say bi show wa say ma asem etwa to kwa ne say obonu wewu onu obonu wewu eye force ya friend force force be force say jeans say cameraman doggy sa jeans ukọ katamanto a mako 100 100 years 100 pieces 100 million one bill okay which is 10,000 Ghana cedi ne boa ene nkwala ni ama se wa ho ofi wa obi a chwa nyemo number 1 man Nas baby nkwala ni ama first election 6,000 Ghana which is 60 million Abraham Mahama ekono na sa ni ama no na the price no eni sro of course be the high price na here 25 Ghana cedi me see yenga no mo abro chire kwa na ma se do bia na ma se mobo eni omo ka ni ama na ma se mobo because of say ni o abro chire na ogina awom agira awom ayaduma se me shipu wa ka abaga na be yi no otimi yi nese abaya fa option akopon shiramu na Ghana na nyese nyi be yi wa otimi ni bia ase odi 499 ni America nyina ne se yakopon shira man Ghana ba ye panyifo no umudi ya bro e wo man no mo eti ye beye de ne sa bro no efi ho ye nuanu bia akwa hye APP na ndisi mu omodo ma no e na mo yefo e ne nam e wo sa two party eti se party no e disi hu asa enkoye kwa na ye omo back party no ba me no mienu ye gina ba e wo ene cement bo one bag first na Mahama was on 100 Ghana uto 4 bags ene wa abrochire no ka so gbesi dan na auto cement 200 bags ah na so won say one nam 200 million cement do days no sa cement 200 bags no esi abosan eye flow
esa to aso ewie dan nyina yakopon shira me phone number ni 0550 501086 0550 501086 se Kristo Maya besa hiaokrata sem adwuma sem usum da be na wonti ase awale sunsuma wale o how be to subia for different 99 memenye sabio ni nuanum bi a o me social media azanzan ebu kofukum ni bi ba ocho ni die mo me odu picture ba wo abrochire me kaso bi organa ha tetwi no me ko bi organa ha wo organa o frame me hwe ma chiri kwan ba ne wa kwantum o abrochire for picture bra fitite mama me nyinsam o de nyinse o de nyinyina ya mebe yi wutasem me kan nyina akiro ne etia babo na bo wachina me kan nyina akiro se Kristo Maya ochina besa hye gas se Kristo Maya ochina ye besa hye bi prophet 99 ene e ko ne chen ye ne no ekokọ twetwe enkomo no abusia o akire na adwen se ne oman no esi ekomo ne se ne nyame e kasare hye ne kwadifo ma ye hu se ne won so wadwen esiti e wo comment o aha eye too much chije abusia ya subscribe ma ke bi mi adoma no so ama upload bi a usa etimi aka abusia makra